Pozdravljeni v Avtomobilnosti, v kateri vam danes skupaj s Fordom Tourneo Custom razložimo osnove asistenčnih sistemov. No, kot najbrž že veste, sem jaz nova v ekipi, tako da je fino, da se seznanim z vsemi temi standardi asistenčnih sistemov. Te standarde asistenčnih sistemov res moraš poznati, zato ker danes bomo govorili o avtonomni vožnji. Namreč glede avtonomne vožnje, avtomobilska industrija ubira nove pristope in avtonomni avtomobili ponovno ne bojo več samo stopnje 3, 4 ali 5, ampak avtonomni avtomobili bodo tudi stopnje 2. No, preden sem se jaz pridružila tej ekipi, mi je bilo rečeno, da je prav to moje nepoznavanje avtomobilističnega področja ena taka moja prednost. Res je. Ampak zdajle sem se že malce izgubila. Rekel si stopnja 2, stopnja 3. Boš razložil? Kaj pa, če ti kar pokažem? Še bolje. A greva? Ja, seveda. Stopnja 2, to je tisto, kar imajo danes tukaj, se pravi vožnja s samimi asistenčnimi sistemi. Zdaj, prva avtonomna vožnja, prva stopnja je pa stopnja 3. To govoriva zdaj o avtomobilih, ki se že znajo recimo na takšni avtocesti tudi že sami odločati. Glede vseh vozniških manevrov so že dovolj pametni in predvsem so to avtomobili, ki že prevzamejo vso odgovornost. Potem imamo še stopnjo 4, takrat pa to je avtonomna vožnja, pri katerem midva sploh ne raba biti več v avtu, ampak lahko so odzunaj in gre avto sam se peljati in te pride iskat. Se pravi, to je že tisto, kar si želimo. In zdaj potem so pa končna faza pa stopnja 5, ki ima pa avte, ki so pa samo avtonomni, jih ne moreš sploh več voziti manualno. Tega si jaz sploh ne želim in zato, ker tam sploh nimaš niti več volana. Se pravi, če to malce poenostaviva, pomeni, da druga stopnja je vožnja z asistenčnimi sistemi. Tretja stopnja avto vozi sam, tako kot tale zdajle. Ne, to je zdaj druga stopnja. Aha, to je druga stopnja, še vedno jaz vozim. Ok, ostajamo na tretji stopnji, torej vozi sam, četrta stopnja vozi sam naokoli. Peta pa niti ne rabim več volana, sem samo zraven. Druge imaš ti v bistvu avtonomno vožnjo na zahtevo, se pravi, ti vključiš avtonomno vožnjo. Peta stopnja pomeni, da je to že dejansko šatl, da rečemo temu, ne? Se pravi, taksi, ki dejansko vse naredi sam, ne? Če se strinjaš, greva pa zdaj osnove, ne? In zdaj najprej veš, ne, v tvojem avtomobilu, ne, v tvojem luštnem kabriju imaš ti tam en tipko tempomat, ne? Tista tipka, navaden, klasičen tempomat, doseže to, da ti samo nastaviš hitrost 130 in se pelješ do 30, ne glede na to, karkoli se zgodi. Se pravi, nič pameten tempomat, se pravi, rečemo temu po domače cegu na gas. Tako pa gremo. Ok, potem dava malo pameti zraven, se pravi, dobimo aktivni tempomat. To je tisti tempomat, ki ima radar in ki meri v bistvu razdaljo do avtomobila od spredi in če bo avto od spredi zabremzal, bo zabremzal tudi tvoj avtomobil. Se pravi, imava tempomat in ima aktivni tempomat. Potem naslednja stopnja je, da dodava recimo še funkcionalnost recimo v zastojih. Ko se bo avtomobil ustavil, bo tvoj avtomobil se znal tudi ustaviti in potem tudi celo speljati naprej. Se pravi, rečeva, aktivni tempomat s funkcijo stop and go, doskrat v kakšnih katalogih vidiš. Zdaj pa je fajn, da pa dava tudi notri neko inteligenco zdaj tukaj. In tukaj sva pa zdaj na današnjem primerku. Ta avtomobil pa že ima v bistvu noter vgrajeno tudi eno pamet. Ko recimo se spremeni hitrost na cesti, se pravi, ko bo imela omejitev hitrosti, da ne bo več 130, bo ta avtomobil to prepoznal in bo samodejno prilagodil to hitrost. In potem tudi, ko se bo dvignila spet hitrost, bo tudi avtomatsko kar dvignil. Se pravi, če to zdaj ponovno vse poenostaviva, imava
tempomat, potem imamo aktivni tempomat, ki je malce boljši, potem stop and go, ki je sploh super, to mi zveni odlično. Potem imamo še prilagajanje hitrosti glede na omejitve in tisto, kar mora pa potem še probati, je pa potem inteligentni tempomat, ki se zna prilagajati tudi, kako gre cesta. Mogoče zdaj to pravi trenutek, da predava besedo Lukatu, namreč Luka je prav v Sloveniji peljal že avtomobil, pri katerem je sicer imel roke na volanu in je bil Luka odgovoren, ampak je avtomobil samodejno celo prehitel tako počasnelo, kot je ta tovornjak zdaj tukaj pred nama. Peljem se po slovenski avtocesti proti domu. No in asistenčni sistemi v tem Mercedesu me želijo tja spraviti čim bolj varno, po drugi strani pa tudi čim hitreje. In zdaj imam pred sabo Miho, ki se mu očitno ne mudi tako zelo. Namreč ne vozi se 130 km/h, pa čeprav bi se na tem avtocestnem odseku lahko. In kaj bo naredil ta Mercedes? Poglejte. Torej, ko sem se približal počasnejšemu vozilu pred mano, je Mercedes samodejno vklopil levi smerokaz in zamenjal pas vožnje z desnega na levega. No in zdaj je prehitev počasnejši avto s 130 km/h, zdaj pa bo samodejno pas ponovno zamenjal. Mercedes je torej počasnejši avto pred menoj samodejno prehitev, ko je skupino asistenčnih sistemov zaznal, da je ta manever varen. Torej, odgovorni pri Mercedesu so držali svojo obljubo, zdaj ta sistem deluje tudi v Sloveniji in to je bil dokaz. Se pravi, rekla sva, da je vse to brez nog. Ja. Kaj pa brez rok? Imamo osnova sistem, ki je varnostni sistem. Z žargonu rečemo lane assist, to je sistem za preprečevanje, da bi zletel z ceste. Se pravi, imamo v bistvu senzorje, ki tukaj gledajo, kdaj ti zapelješ čez črto. In čim zazna, da si zapeljala čez črto, takrat ti bo volan zavil samodejno. Nazaj spet na vozni pas. Izboljšava tega sistema je pa centriranje, se pravi, sistem za ohranjanje na sredini voznega pasu. Tukaj gor imamo eno kamero, ki ves čas gleda na sredino, ki je cesta in ti v bistvu stalno popravlja volan, da ti voziš v bistvu po sredini ceste. Zdaj, tukaj v tem avtomobilu vidiš te dve modri črti, se pravi, to je znak, ki ti kaže, da je avtomobil na sredini voznega pasu. In to čutiš, da ti volan v bistvu stalno malo popravlja, ne? To je sistem, ki ti sploh ne pusti, da bi šla ti dol z ceste, ker te bo že kar ves čas tukaj držal. Tukaj pa že dosegava razlike v avtomobilih in vidiš v bistvu, da eni te zadeve delajo dobro, drugi pa slabo, ja. In potem se zgodi, da potem to ljudje tudi ta sistem izklopijo, ker noče, da mu avto skozi nekaj nagaja, ne? Ampak po mojih izkušnjah, če ta sistem deluje dobro, smo že zelo blizu tudi potem vožnji, tudi brez rok. Zakaj moram imeti pa potem jaz roke na volanu, če znam vse sam? Roke na srce ravno zaradi tega, ker še ne zna dovolj kompetentno vsega sam. Ampak v to smer pa seveda gremo, ne? No, videla si, da čim si zapeljala v naselje, avtomobil samodejno dal na 50 km in zdaj, ko bo konc tega naselja, bo tudi avtomobil samodejno pospešil na 90, ne? No, tukaj se pa še potem tudi vidijo razlike med avtomobili, ne? Se pravi, zdaj eni avtomobili zamenjajo tole hitrost šele takrat, ko ti zamenjaš, kako dejansko vstopiš v naselje, no drugi pa že vnaprej preko svoje navigacije vejo, predvidijo, ja, da se bo v bistvu zgodilo naselje in potem že prej začne v bistvu pojenjati, se pravi, da ko se ti zapeljaš v naselje, že imaš 50 km/h. In zdaj se bo to zgodilo tukaj, ne? Ja, zelo. Evo, avtomobil... A v bistvu že ve, ja, ker že zavira. Že zavira, že dol, v bistvu. Evo, vidiš, je v bistvu že napisal in zdaj že v bistvu takole in praktično je zdajle že 50 km/h, ne? Se je pa hkrati prilagodil še avto spredaj.
ker so bila na 40. Je oba dva kriterija upoštevana. Če bi bila sama na cesti, bi šel samo na 50 km/h, ker je pa tisti avtomobil pred tabo zamenjal hitrost še na bistveno bolj, se pravi na 40, se hkrati prilagodil še tudi tistemu avtomobilu. Ne? Zdaj pa vidiš, v bistvu se pa prilagaja avtomobil tudi krožišču in videla si, da je avtomobil pred samim križiščem zavrl in zdaj bo dejansko potem tudi naprej in bo spet pospešil. Bo, ko ga dam nazaj. Evo. Spet si ga ti prekinila. Spet ne zaupaš avtomobilu. Se pravi, jaz ga lahko ves čas pustim na tempomatu in bo on glede na vse ovire na cesti prilagajal hitrost. Ja, vožnja brez nog. Okay. To so bili zdaj ti manevri, ki jih dejansko take sorte avtomobil, kot je ta Ford Tourneo Custom, dejansko že znajo. Okay. Se probam zdaj tega res držati. Prav, pust desno nogo, to bo zmogel. Ti bom povedal, kdaj ne bo zmogel, prav? Okay. To je to. In zdaj, če nadaljujeva s to inteligenco, zdaj tukaj se približujeva ovinku, ki ga avtomobil ne bo hotel z 90 odpeljati. In vidiš, tukaj se ti je že narisala v bistvu ena puščica in avtomobil je že spustil tudi hitrost samodejno na, se pravi, 70, 76. Ne, ti še vedno voziš, se pravi tvoje, ti zavijaš, ne, ampak hitrost je pa avtomobil že samodejno spustil na ustrezno hitrost. Ne. Ampak je tudi zavijati začel. Ja, seveda, avtomobil ti ves čas popravlja v bistvu in to. In zdaj tukaj so pa tudi razlike, ne. Aha, če je prevelik ovinek. Če je prevelik ovinek, te zadeve pač ne more, ne. Zdaj tudi tukaj vidiš v bistvu, da ti je centriranje na cesti dejansko izklopil. Tako, se pravi, avtomobil je spustil in zdaj ti v bistvu avtomatsko spet pospešuje na 90 km/h in bo spet naslednji ovink in avtomobil bo dejansko tudi potem spustil. Kaj misliš, da bi se zdaj zgodilo, če bi bila na tem semaforju rdeča luč? Ja, verjetno bo ustavil. Ja, in ni ustavil. No, tega pa današnji avtomobili tukaj v Evropi še ne znajo, tako da nauk zgodbe ustav se. Če voziš na to še ne bo šlo. No, ampak Lukatov avtomobil, ki ga je preizkusil v Münchnu, pa to zmore že. In predlagam, da greva zdaj v München, pa pogledamo, kakšna je pa tista avtonomna vožnja. Welcome in our new CLA with MB Drive Assist Pro. We will drive through the city. As soon as I press the button, the system will activate. So now the system is active. Did it turn on the turn signal by itself? Yeah, it's doing. So you don't need to use the turn signals? Correct. So now it should stop here for the passengers, that they can move on as soon they are away. So it's seeing the movement of the pedestrians, if they are stopping or going towards the road, they will stop the vehicle. If they moving on, we can also move on. So here it stopped for the red light, and then as soon the traffic light signals back green, it will move on. I really like how it immediately drives away. When the traffic light goes green or the car in front of us drives away, it doesn't wait too long, which many systems do actually. The idea is also to have a very naturally feeling system. The system tries to drive as a normal driver would. Probably the navigation system knows that here is the traffic light, but maybe if the traffic light would be covered with a big truck here in the right side, what would it do? We try to have a safety approach. In worst case, it will try to stop better one time more than driving over a red light, so it would stop here. We have also situations that could cause some safety critical situations. Not all of the cyclists driving only when they have green light. Some of them are also driving when they have red, and the system will also wait for them. Due to that, we also observing the cyclist and all of the objects around the vehicle.
If there are any obstacles on one lane, it will do a turn signals, driving around it. Now it's doing a lane change to the right lane because the navigation route is navigating us to right lanes. It will also recognize here the traffic signs, and now the system will only drive 30 kilometers per hour. So if it needs to establish an emergency lane, what will it do? So if the system is active on a highway, the idea is that the car is moving a bit to the left, that the emergency vehicle can pass. But in city area, this is sometimes not possible. In situations like this, it's necessary also that the driver is always aware that he can do the cooperative steering. The system is trying not to work against the driver. And the system will staying active, so that's fully possible. And there is also no hard steering moment on the steering wheel, so it doesn't feel unnaturally to oversteer. If I just put my hand on the steering wheel and look away, maybe look at my phone, what will the system do? Does it also check your eye movement? Yeah, we have here a camera as well, and driver attention on the road will be also monitored, so the eyes will be monitored. So this is autonomous level plus. What does it mean? Yeah, it's informally called level 2++, but this is not official. Basically, it's a level 2 system, meaning that the driver will be assisted, but he's in charge, basically. Beginning from level 3 and level 4, there are some situations where the driver is possible to read a book or play some games here or watch TV on. It will be also allowed to do that. In a level 3 system, not in level 2. Did it learn this route in advance? No. So if we choose whichever route, correct, it will work here yeah. around? We have AI-based system. So we have our test fleet where we captured all the data. This data we used for AI learning. The system will situationally behave in any situation where it wasn't any time. What does the car sense right now in this moment? Just the cars here, maybe pedestrians, or even the objects here, maybe the curb, the trees, the poles? So this car is equipped with 10 cameras, 5 radars, and for parking we're using 12 ultrasonic sensors. The cameras and the radars will build one environment where the vehicle has all of the objects around him. We have one mid-range radar on the front. If the object is high enough that the vehicle gets contact with that object, of course it will detect it. So the camera detects the curbs? Not only, it's a combination. It's not only one sensor, it's always a combination of all sensors. Mm-hmm. Here in the tunnel we don't have any GPS signals at all. It will also being aware only of navigation line and the sensor setup that it can drive here through the tunnel. Between this drive, did you ever maybe override it with a throttle pedal? No. Not a single time? Not a single time. I mean, the most fascinating thing for me that it doesn't obstruct the traffic at all. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Miha, dajva tale prispevek še malce predebatirati, in sicer zakaj govorimo o stopni 2++ in ne stopni 3, če je pa Mercedes praktično že vse odpeljal sam. Razlika je v tem, da če bi bila to stopnja 3, bi avto bil že odgovoren za vse možne napake, sicer jih ni te vožnje ni prav veliko naredil, ampak bi bil dejansko avto odgovoren, se pravi avtomobil. Zdaj, če se spomniš, razred S smo pred leti vozili, ki ponuja tudi stopnjo 3, tam je imel na volanu dve stikali,
ki sem jih jaz moral pritisniti, da sem dal s tem nekako avtomobilu vedeti, ok, jaz razumem, zdaj prevzemam oziroma ti dajem odgovornost in s tem sem dal odgovornost. Ko je vse, kar je potem takrat, ko je avto vozil v avtonomnem načinu, je bil za to odgovoren sam. Okay. Se pravi tudi za prometne kazni, pa tudi za kakšne druge zadeve, ne? Se pravi, če avto naredi nesrečo, kdo bo kriv? Ja, avto. Se pravi, avtomobilska znamka oziroma tiska bo dejansko. Se pravi, avtomobilska znamka plača potem račune za nesrečo. Mercedes. Je to pa fino potem. Ja, seveda, sam zdaj pa pomislil, avto ponovadi je nastavljen tako, da bo zaprničalo za vsako figo, se pravi, čim bo malo dežja, bo rekel, ne, jaz ne morem peljati, pelj ti. Čim bo v bistvu, ne vem, preveč zavita cesta, ne, jaz ne morem peljati, pelj ti. Se pravi, samo v popolnih pogojih on prevzema odgovornost, vse ostalo si kriv sam. Tako, točno to. In level 3 je v bistvu vožnja, avtonomna vožnja v popolnih pogojih. No, ampak sej to je prav tista prava istočnica za naslednji intervju, ki sem ga imel z Nemcem, ki pa je direktor razvoja za kitajsko avtomobilsko znamko. You said the basic principles in Europe and China are the same, but still... From a type approval point of view, yes. But still we can see that the China is much more free, let's say, regarding the ADAS systems and also the level 2 Yeah, we need to, correct. systems. When we talk about regulations, regulatory boundary conditions in Europe, in a lot of cases, are much more strict than they are in China. And that's why we see that Chinese OEMs are right now quite advanced, and also the Chinese suppliers are very advanced when it comes to autonomous driving features. But we as a company, we learn from that, and it's important that once we will be in a position, because also, I mean, the regulatory bodies in Europe also realize that there's a certain risk with the current situation, falling behind in AI technology, falling behind in autonomous driving. So we might see some change in the future, but whatever it's going to be, we definitely have a big advantage from learning what we can learn in China and then adapt that to the European market. But what have you learned here in China? For example, I have seen in the navigation we have data regarding the traffic lights and sending this information. How much cooperation between the car and the infrastructure do we need to have that kind of technology also suitable for Europe? When we talk about the robo vehicle, basically, the vehicle should be able to navigate its way without any external help, and that's right now what the industry is doing. They ensure that the vehicle has so much information from cameras, LiDAR systems, whatsoever, that even when getting into a completely new environment, the car can act in a safe way. And yes, obviously, for a lot of functionality, high precision maps, for example, are very important. But you cannot assume that these high precision maps are always 100% accurate, because there might be roadworks, there might always be changes. So the vehicle must be able to realize, okay, there's a mismatch between what I sense at the moment and what I have in my data, and needs to take the right decision based on real world conditions. So you say here in China the robotaxis are not driving only strictly on the accurately mapped roads? Well, for example, they are capable of navigating on private car parks, for example. Yeah, but car parks are the easy way. You can have level 4 there, and because the car knows it's recorded all the places, and the car knows the exact position. Yeah, but even if it's not a recorded place, that's exactly what I'm saying. So we can have level 4 cars without recorded place? Yes, that's definitely the technology that's under. That's coming, or is it also already available? Some of our vehicles doing very, very impressive things, basically, where we got into the car. We just put in the navigation, and nobody in the car had to touch anything until we got into the car park on a parking spot at the restaurant we wanted to go to. So
it's possible now. Now, what is important is that all of this is happening 100% safe, even in very unforeseen situations. And that's right now why it's absolutely correct from my point of view to still have safety drivers in the cars. But I'm very, very sure that not too far away we'll get there. Wow, that's huge. So looking forward to it. Can we expect level 3 cars in Europe from, for example, Xlantix? Well, from a regulatory perspective, as soon as you go with level 3, you have to fulfill everything that you have to fulfill for level 4 and 5, basically, from a technical perspective. So I see level 2 plus maybe like this. Okay. for the time being. But for level 3, I think it will still take a while in Europe. Okay, so level 2 plus, so the driver is still responsible for everything, but the car does the autonomous drive. Yes. Okay. Do you still think that technologically wise is level 3 and level 5 the same? No, it's not the same. But what I'm saying is, from a regulations perspective, you need to take a lot of actions, and you need to solve a lot of the open topics when it comes to, okay, who's responsible, right? Is it the driver? Who is it? So a lot of these things need to happen when you move into level 3. Level 4 and 5, from a technical perspective, obviously, is still more and more challenging. But from the regulatory topics and everything that is related to this, the big step is into 3. Thank you very much. You're welcome. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. No, mimogrede, v Wuhuju nisem samo klepetal na temo stopnje 2++, ampak sem se tudi vozil, sicer ne v Cheryjevem avtomobilu, ampak v avtomobilu znamke NIO. No in tisti avtomobil je sicer deloval, je vozil samodejno, pravzaprav izvrstno, ampak namreč kitajski vozniki v mestecu Wuhuju so zelo neotesani, agresivni, brezbrižni, kar nekako te pogleda v oči in spelje direktno proti tebi, ne pustijo poti. Skratka, avtonomni avtomobili so imeli že tam na Kitajskem zelo, zelo veliko težav s tem človeškim značajem. Zato to so tisti glavni izzivi, ki jih bo dejansko imeli avtonomni avtomobili, ker lahko se zgodi, da bojo avtonomni avtomobili pravzaprav ustavili sredi ceste, ko se bojo pač soočili s človeškim problemom. Ja, ampak mi smo že septembra napovedali, da nas prihodnje leto v Ljubljani prav tako že čakajo prvi robotaksi, ampak glede na to, kaj si povedal zdajle, me prav zanima, kako se bodo obnesli v prometu pri nas in kako se bodo z njimi spoprijateljili Ljubljančani. Kaj misliš, da bi bilo Novo mesto avtonomnim avtom kaj bolj enostavno? Jaz mislim, da še malce težje, ampak pustiva to temo in se raje posvetiva testnim avtomobilom. No, pa povej, kako se je bilo voziti s Citroenom C3 Aircross? Ja, lahko ti povem, da jaz imam nekje takole srednje velikega psa, takole, in njega je bilo spraviti v prtljažnik brez problema. Si pa ne predstavljam čisto, če imaš kakšnega večjega, kakšnega nemškega ovčarja, kako ga spraviš noter, verjetno je potreben kakšen zahtevnejši Tetris. Prav tako mi pa ni povsem jasno, kam bi v tem avtu zadaj dodal še 2 sedeža. Tudi meni ni jasno, pa tudi verjetno marsikateremu Citroenovem trgovcu ne, zato ker, kakor vidimo, teh 7-sedežnih Aircrossov v prodajnih salonih praktično ne vidimo, ne? Ampak kakšna je bila pa vožnja? Ja, zdaj, ko sem spoznala vse te napredne sisteme, lahko rečem, da je Citroen, kar se tega tiče, precej skop. Pa tudi kar se tiče dosega, smo ugotovili, da je zelo nizek, sploh zdajle po zimi, kajti že samo z vožnjo po avtocesti od Novega mesta do Zagrebškega letališča in nazaj je baterija praktično prazna. Ampak se zato pa testiramo zelo različne avtomobile. In naslednji avtomobil bo bistveno bolj kompetenten v tem pogledu. No, težav z dosegom pa nismo imeli pri ogromnem BMW-ju iX-u, ta namreč seboj vozi več kot še enkrat večjo baterijo. Ne gre za klasičen BMW, saj ni dinamičen, je pa zelo udoben. In kar nas je najbolj navdušilo, je pravzaprav dejstvo, da je s pomočjo vseh svojih asistenčnih sistemov tudi skozi ovinke odpeljal povsem enkratno.
Preizkusili smo tudi Volvo XC90. Avto ima sicer samo novo masko, nas pa je navdušila predvsem ena nova funkcija, s katero na malce drugačen način avto pove, da vozimo s previsoko hitrostjo. O čem govorim? No, tole vam na tem mestu še ne bom zaupala, da boste lahko odklikali na MMC, kjer izveste malce več. No, tudi v prihodnji oddaji bomo se dotaknili azijskih avtomobilov. Namreč v Slovenijo prihaja nova avtomobilska znamka, ki pa tokrat ne prihaja iz Kitajske, ampak pozor, iz Vietnama. Govorili bomo o znamki VinFast. Kar je pa zelo zanimivo, je ta svetlobni podpis sprednjih in zadnjih luči v obliki črke V. Kot zanimivost naj povem, da so določene komponente in pa določeno veze razvijali tudi naši strokovnjaki iz Hele v Ljubljani. Ja, pa tudi o električnem težkokategorniku in sicer o Mercedesovem E-Actrusu. Kupili so ga pri Hoferju, nas pa je zanimalo predvsem, kako ga polnijo in kakšen je preračun stroškov. No, o vsem tem bomo govorili v prihodnji avtomobilnosti, do takrat pa nas obiskujte na MMC-ju, obiskujte tudi naš YouTube kanal in spremljate nas na kanalih na naših družbenih omrežjih. Torej do takrat. Srečno!